Yes, umuhanzi Burna Boy wo muri Nigeria ni umuhanzi ukomeye cyane wa blessinze umuhanzi Element A cyangwa se producer Element A amwifotorezaho bafata ifoto bakimara kwegukana bino bihembo bya Afrima. Banyarwandakazi, bino bintu bivuze iki? Uyu muziki nyarwanda utangiye gutumbagira mu rwego nkuru nguru, ibintu bisobanuye iki ku buzima bw'umuziki w'u Rwanda ndetse n'umuziki wo muri East Africa? Bino bintu uyu muhanzi Element bamwe na bamwe bagiye bamushidikanyaho bavuga ngo Element ere urashishura, production yawe ngo ntabwo ari nziza, akenshi uba washishuye. Ariko nimba uyu musore abashije kwegukana igihembo cy'umuproducer mwiza w'umwaka muri Afurika mu bihembo byatangirwaga muri Lagos, Nigeria, ejo bundi iminsi 2 ishize, umusore wacu w'i Kigali Element ere akaba yaregukanye bino bihembo. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko umuziki wacu noneho uri kugenda wumvwa n'abantu bagiye batandukanye, ariko by'umwihariko umuziki ugera kure cyane ukagera hariya bakavuga ati reka dutoranyemo abaproducer bagiye batandukanye bakoze indirimbo z'amahinti mu bihugu byabo birenga ibihugu 54, bagatoramo Element ere. Basize abaproducer bakorera ba Diamond Platnumz, basize abakorera Davido, abakorera Burna Boy, abakorera Rema. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu byo guhereza umugisha ndetse n'icyubahiro uyu musore Element ere akwiriye. Burna Boy yagize gutya rero. Burna Boy yagize gutyo atangaza ko mu Rwanda byatunguranye cyane, ariko bafite n'ibikorwa byiza bikurura abantu bigendanye n'imyidagaduro. Avuga ko mu Rwanda yahakoreye igitaramo mu myaka mike yishize, ari abantu bakunda umuziki kandi banakora umuziki mwiza. Dore ko uyu Burna Boy yavuze ko uyu muhanzi Element ere atari producer gusa, ni umwanditsi mwiza w'indirimbo, ngo buriya indirimbo nyinshi yagiye akorera abahanzi bagiye batandukanye bo mu Rwanda uyu musore yagiye azandika. Rero Burna Boy yabashije kuba azamura izina rya Element ere hariya muri Nigeria. Ngo byari bimeze gute rero? Hari mu ijoro nka saa 6 z'ijoro bari barimo baratanga ama award ku bantu bagiye batandukanye, ariko umusore wacu Element ere abasha kwitwara neza, dore ko yari afite indirimbo amaso yari hatanye nayo mu ndirimbo za R&B zo muri East Africa. Urumva ko ntago iyi ndirimbo yabashije kuba yatwara kino gihembo bitewe nuko hari abandi bari bakoze neza. Byabaye ngombwa ko Element ere wari uhatanye ahantu habiri hose abasha kwegukana igikombe cy'umuproducer wa mbere muri Afurika. Ibi bintu twarabibabwiye ngo uyu muziki twe turawufuhira, uyu muziki turawurwanirira. Wabyanga wabyemera, uyu muziki ugomba kuzagera ahantu kure cyane. Ibi rero byagarutswe n'umuhanzi yitwa Tom Close, asa nkaho ari gusingiza uyu musore Element, avuga ko uyu musore Element ari mu bahanzi bari gutanga icyizere ko bazamurikira Afurika umuziki w'u Rwanda ukaba wagera ku rwego mpuzamahanga. Abantu benshi batangira kumutera amabuye bavuga ngo ibintu Tom Close ari kuvuga nawe byaramunaniye, ari kubihereza abana ngo babikore. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko mu mateka y'umuziki nyarwanda nibwo bwa mbere tubonye umuhanzi ndetse akaba na producer abasha gukora ibikorwa nk'ibi ngibi. Niba The Ben atarigize abikora, Bruce Melody ibi ngibi atigeze abikora, dore ko nawe yarahatanye, ba Meddy batarigize babikora,
bikaba bikozwe na Element L azanye igihembo gikomeye cyane akuye muri Nigeria mu bihembo bya Afrima Award 2025 ndetse na 6. Ibi bintu ni ibintu bigaragaza ko umuziki w'u Rwanda babandi bavuga ngo umuziki wacu nta kintu kiwurimo, umuziki warakuze, umuziki umeze neza kano kanya, abanyarwanda barishimye kandi n'abakora umuziki bari kugenda basarura ibikorwa byabo, amasaka babibye bari kugenda bayasarura. Ibi rero bigahereza umukoro ukomeye umuhanzi yitwa Itahiwacu Bruce Melody. Bruce Melody ni umuhanzi ukora uko ashoboye kose kugira ngo Afrika imumenye, isi mumenye, ariko ntago yigize asekerwa n'aya mahirwe bitewe n'uko nta bihembo bidasanzwe yigize akura muri bino bihugu bigiye bitandukanye bifite umuziki ukomeye cyane, dore ko ibihugu bimwe na bimwe nka Nigeria, Tanzania, Kenya, Uganda, za Kongo yagiye akorana n'abahanzi bagiye bakomakomeye bose kugira ngo arebe nimba ya droppinga umuziki wiwe ukava hano mu Rwanda ukaba wagera ku rwego mpuzamahanga. Ariko mwumva hano Element L arengeye kuri YouTube channel yiwe ifite abasubscribers barenga 500,000. Hariho video zirenga 20 zonyine, indirimbo ndakeka zitageze no mu ndirimbo 5 cyangwa se 6, ariko abashije kuba yakora kino gitangaza muri Afrika, atwara igihembo cy'umuproducer wa mbere muri Afrika, ntago ari mu Rwanda, ni best producer wa Afrika mu bihembo bya Afrima. Ibi ni ibintu abantu benshi batigize bakeka, batigize banavuga ngo ese bizagenda gute, ariko mbanyuriyemo bino bintu ukuntu bigenda. Ubundi iyo Afrima bazi neza ko bagutoranyije mu bantu bazatwara bino bihembo, bagutumaho mbere. Element L ndetse n'umuhanzi yitwa Kensoul, inshuti ye magara, bakuriye muri 155 AM, niwe bajyanye Lagos agiye kuzana bino bihembo. Yagiye mbereho icyumweru kimwe kugira ngo abananategura. Element L si ibyo byonyine yakoreye muri Afrima, habayeho ibikorwa bigiye bitandukanye, dore ko yaje kuba yana performinga. Ukibaza ngo umunyarwanda wakoze performance muri Afrima bimeze bite? Ni ibintu biba bikomeye, ni ibintu biba birenze. Burna Boy rero tumugarukeho nawe na Element. Abantu benshi ntago bajya bemera ko umuziki wacu w'u Rwanda ucurangwa n'abantu bagiye batandukanye, cyangwa se abahanzi bacu batazwi. Oya, barazwi kuko indirimbo ni iyi ndirimbo Burna Boy yakoze ari kumwe niba na Shali Poppy, niba indirimbo ariyo yitwa Shali Poppy, I don't know, but ariko uyu mujama ibintu yakoze yatwaye iyo ndirimbo yabaye indirimbo y'umwaka, ni kurabo y'umwaka. Noneho Burna Boy atwara igihembo cya album nziza. Urumva abantu bagiye baba abambere bahuriye ahantu muri after party batangira kwenjoyinga. Nibwo rero uyu musore Element L yahuriye na Burna Boy inyuma mu gikari, baracinga aramubwira ngo musore akomereza aho ngaho, imiziki yanyu ni myiza kandi wana performinze neza. Ibi ni ibintu biri kwakuraja uyu musore Element L uri kubasha kuzamura umuziki w'u Rwanda, uri kubigirirwamo amahirwe ndetse n'imigisha idasanzwe mu gukora bino bikorwa bya muzika. Abantu benshi rero badasobanukiwe ibintu by'imiziki ntago bajya bamenya ngo ibihembo ngo impamvu ngo babimuhaye ngo habaye iki, ngo habaye amafaranga, bya bindi byo mu Rwanda bavuga ngo abahanzi ngo bagura abafana. Nta kugura abafana. Element L ni producer wakoze
ndetse ni n'umuhanzi wakoze. Ushingiye ku ndirimbo afite zagiye zikundwa cyane kuri YouTube, nk'iyo ugiye ukareba usanga indirimbo nka Food de Toi ifite miliyoni zirenga 20 na zingahe, hafi 30. Wagenda kuri Kashe ifite miliyoni 20 gutyo, Maso ifite miliyoni 3. Nafite indirimbo zagiye zirebwa kandi zikajya ku rwego rw'uko zaba nomine muri Afrima. Urumva ko ni indirimbo yabashije kuba yakora fresh. Rero indirimbo hafi ya zose zagiye zimenyekana mu Rwanda umwaka ushize, murabizi neza ko Element Ele yagiye azikoraho. Rero ni nayo mpamvu barebye bagasanga muri Afrika umuproducer wa mbere cyangwa se umuproducer ushobora kuba uwa mbere mu bitwaye neza, mu bakoze neza, mu bakoze indirimbo zikamenyekana, Element Ele ariwe wa mbere. Aka ni akazi rero bari guhereza abandi basore barimo The Ben, Bruce Melody, abo ba Ken Soul, ba Ruti Joel ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari industry y'imiziki. Ibi ni ibintu biba bisobanura ko bafite gukora cyane, bafite gukora batikoresheje, kubera ko ibi ni ibintu biharanirwa mw'abantu mwe, ntimugire ngo ni ibintu bipfa kwizana. Reka mbabwize ukuri rero, nge nitwa Tsinda, mureke dutsinde kandi dutsindane. Ndabakunda, mukore subscribe muri beshi, ibitekerezo byanyu kandi munashimira Element Ele.